Vesti njo hapa watangiye ugira utya mama narabibabwiye watangiye ugira utya uponyanya mubye watangiye ugira utya ngo mana dukunda inkuru ndabizi ko mukunda inkuru none nanjye none najewe ndi ngaho none najewe ndi ngaha kuzibaha nyene najewe ndi ngaha none nanjye ndi hano frame ndi hano pe ndi hano kubujajwa mwumva uko umwana w'umukobwa yatangiye mu minsi ishize yaciye amarenga veve wacu sha mutega amatwi ni mubimbaza muzabanze mushake mundi murambaza ikintu muzabanze mushake Dore mwana wanjye uzashaka ukiri muto cyane uzawuretse oya mwabana meze mubyihorere Dore kasaza baretse namukubita ahangaha veve wacu yarari kubaganiriza iby'urugo nka kuriya mutangira inkuru z'urugendo niko byatangiye umwana w'umukobwa niko yavuze noneho mwe mutangiye mubica ku ruhande umwana arakomeza aravuga ati murumuna wanjye namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane urumva oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenye wese umugambi Imana ubaye oya mana yanjye mana wowe ukunze nagenda nkiri muto kujya Ancha Diva my love, karibu, ingia tena, karibuni tena, karibu Ancha Diva, karibuni Ancha Diva. Hanyuma, njyewe ubwanjye, nkimara kumva iki kiganiro, narababwiye n'uyu mwana araremerewe, ndabibabwira ni nkurikije ukuntu namubonye, nkurikije ukuntu yavuze, uyu mwana aragowe, uyu mwana yaragowe. Uyu mwana afite ikintu ashaka kubwira abanyarwanda ariko niyerura tubwire we ndicara ndabibabwira ntirimwigira aha mbabwire uyu mwana w'umukobwa ku myaka ye akaba ari kuvuga aya magambo narababwiye nti nakataraza kazaza mwana erura utubwire ngo gukura amagambo navuze hajya abana bo kwa Irene bitwa ngo iki Dorcas na Vestina mumbabarire njyewe mfite uko nabibonye bajya bavuga ngo ijoro ribari wariraye burese aka kanya haribara uyu mwana haribaze kuri iki gihe ashingiwe ejo bundi mureke mbabwire uyu mwana ntiyorohewe ashobora kubaza icyamujyanye ariko uyu mwana ibyo yari yiteze mu rugo sibyo abonye ibi rero nkagaruka ku bantu bahuza uyu mwana kugira ngo ahure n'uriya mugabo bahujwe nande harya babana bo kwa Irene okay aha mwahise bamwe mu nyambara nk'abambara amakasike umva rero ukuntu bimeze mwabantu mwe nimwabonye itangazo ryagiye hanze undi mwanya mukabona bimeze gute mureke mbereke nimuve mu rujijo umwana yarahiye arahisha Madame Vestine veve harya uriya mugabo we yitwa ngo iki njyewe sijya amenya n'amazina ye uriya mugabo we yitwa ngo iki bakubita inkuru hano uriya mugabo we yitwa ngo iki uriya mugabo we yitwa ngo iki ni munyandikire ntabwo mbaza amazina yabo yitwa Idrissa okay buriya rero mureke mbabwire abanyarwanda batanga amakuru umwana inkuru zamugeze harabisha yego Vesti ujya kugenda byagenze gute wowe ugende ngo kamera waruzi ko kamera wazikontorora ntabwo wazikontorora harahiye umwana yakiriye inkuru zo mu baturanyi arayagara niko kwandika abantu baratesha
madamu niwifashe ukirukana umukozi. Kabeza hari agenda amakuru yandagaye kuri alimentation sheri, va muri Canada. Ukiva muri Canada ugenda ubaza amakuru Kabeza. Hafi no kuri alimentation harashya. Ubwo bura amashusho byose akaza harashya, kamera ngo ziramanurwa. Sheri genda ntimutuye Kabeza. Kabeza sheri wanje. Kabeza urahasanga inkuru ziragutegereje. Ubundi busutu bari kuguha ubumbeya. Sheri veve va kumudarago. Ngo kwiki? Kabeza ni inkuru zawe zimanitse sheri wanje. Kabeza ni inkuru zawe zimanitse. Ikibazo wari uzi kugikemuye, wenda nuri yari kuzigucungira, ariko abanyarwanda bari kuguha amakuru sheri wanje. Rashakira amakuru aho hafi kuri alimentation. Shakira inkuru kuri alimentation kuko nanjye niho naziturumbuye. Niho naziturumbuye. Inkuru niho naziturumbuye. Ejo bundi ujya Canada wabwiye umukozi ngo ta. Sheri ubu turicaye njyewe ndafite inkuru ziri originali. Njyewe inkuru ziri kuri sheri inkuru zimanitse. Nkuyoma vesti inkuru iriya post nawe si wowe. Nibyo uba wakiriye. None sheri reka nkubwire, bariza hafi inkuru zawe zimanitse kuri alimentation dada. Ego Saraha harahiye. Vestina vuga tubwire tuganirire sheri wanje, mureke kuza kuduha ubumbeya bwa hovyo buraho ngaho bwa pirate la kudedek. Sheri njyewe ndakubwiye, shaka inkuru hafi kuri alimentation. Shaka inkuru kuri alimentation bebe wanje. Vestina nguhamagaye kangaye. Sheri ninde wakubwiye yuko sheri kamera zisetingwa n'abantu zikurwaho n'abantu wiyagara. Ntabwo nshaka kuziranguza abanyarwanda. Je nta nkuru ntabafite Kigali. Izo muzajya mwumva nacecetse banazicecetse, ariko vesti wiza kutubwira ngo ngo suza ukuntu byagiyeho, wabigizeho kubera umujinya sheri wanje. Wabikizeho kubera umujinya. Harimo gahunda y'imipurirwana n'indi. Kabeza ngo harashya vesti. Veve sheri oya ndashaka ko Vestine uzivugira. Ego kudedeki. Halo Vesti inkuru zimanitse Kabeza kuri alimentation. Niho sheri urabizi nawe kondi urabizi we kuvuga ngo abantu muri kunyi oya ntakukwivanga. Nta ugusetse. Uyu mwana yarahiye arahisha. Uyu mwana ngo ni Vestine afite agahinda ku rugo. Sheri wanje nimba bitari kugenda nimwicare muganire mubisotinge nibyanga umwagira cya undagira cya. Sheri mfite inkuru wowe uri Canada urakora tuwa. Mfite inkuru za Kabeza. Nyandikira ngo Kabeza dada. Ubu bari kukota ngo niwe wigize nabi ngo wirukana umukozi. Wibwira yuko sheri bari kukota Kabeza barakwicariye ni wowe bariho. Ntabwo baza muri social media oya, ariko Kabeza bakuriho bari kukota
ubwo rero nanjye neguye agasonga bugari n'ingoma nyandikira ngo Kabeza kudedekila nimwitonde dada uriya mwana nuwo kwa Emuyire nazavuga harabo kwa Emuyire batavuga ayi fite inkuru dada kudedeki ncinyira sheri baragira bati uyu mugore yicaye ngo yirukana umukozi niko bakwicariye sheri inkuru ziba zijye sheri reka nkubwire bazi yuko ndinjajwa abantu bose bazi yuko ndisutwa bazi yuko ndavuga pe sheri Vestina Kabeza barakwicariye kandi abagore ba Kabeza yego ntibavuga nk'abinyamirambo yewe ngiye gushaka inzu Kabeza hari inkuru shaho Kabeza hari inkuru ubu ndi gufata esase nkashyira mu modoka nkajya kumva ubusutwa sheri shushu inkuru zawe Kabeza barakwicariye kudedeki mbega inkuru we mana mfite ubushashwa mfite icyitwa inkuru uriya yaravuze ngo waumbeya wenzangu jioni oya njyewe waumbeya wenzangu jioni injashwa ngenzi zanjye nimwigire hino ariko waumbeya wenzangu jioni wamaraya wenzangu na waumbeya wenzangu jioni muze hano niko bya erega aho byacikiye ni mu kiganiro biriya bintu watangaje irya mukuru sheri wanjye irya mukuru riratinda ariko ntirihera wowe ubwawe waravuze kandi burya abantu bazi kwitegereza wa mwana we buriya rega warabirangije kubwira abanyarwanda kuriya bahita basoma ibibazo bibera mu ngo ni kuriya batangira baganirira abantu ncinyira muri kumva biriya bibazo umuntu yo ahita yumva situation kwa muri situation sheri ndangije ngibana kiriya kiganiro ndavuga niye ko yo Bikira Mariya uyu mwana w'umukobwa ko yababaye uyu mwana w'umukobwa ko afite agahinda yatubwiye aragira ati Vestina Doruka ntuza Dorukasi ndakubujije nzakwikurirayo nago mva narababwiye ni muhame hamwe akataraza kazaza ariko uvuga inarerura ninde wakubwiye kuvuga ina ariko sheri wowe ninde wakubwiye kuvuga inarerura ninde wabikubwiye ubwo icyo mutumva niki muri abana bejo mu gitondo nana baramwicariye Kabeza Trizie uramenye nimba hari isuzu ceceke wakana we cyo sigaho ninjejajwe Kigali wabaye injajwa ryarima yego kanze mboroke injajwe je kwamamaza hano kambanze nyiboroke sinza hinyerereye mube muretse kwandika ndayibonye reka nyiboroke ntago hano bamamaza sheri yuje kwamamaza urishyura narababwiye ngo nge ntago nicariye umutogoto nicariye ijambo rya nyirurugo nkuru zirashyushye Kigali noneho Kabeza hari show ninde udakunda ubujajwa
ntirudakunda ubumbeya. Narabibabwiye n'uyu mwana murangije muti nyahabu na jihadi. Nyahabu niki? Narabibabwiye. Jewe ndareba nkavuga ntayiwe. Nami nakupenda pia sheri wangu Aisha. Aisha, sinzongera gukunda nkuko nagukunze. Inkuru kwa Vestina zira. Fuzo. Ndamutse mbabwiye inkuru nakuye Kabeza. Mwahita muvuga muti jiha. Kuko jewe ngomba gushaka amatiku y'abantu banje. Kamenya aho byahindiye. Kamenya inkuru ngomba kuzanira guhereza abantu banje. Bantu banje. Ni mwebwe mbaragiye ku muhigo mbahigira inkuru. Izo mbafitiye. Mutegereze. Nkeneye ko umwana atangaza. We mwana wa Kabeza funga mdomo. We mwana wa Kabeza funga mdomo. Umenisikia vizuri. Tasema vibaya dada. Undati ibi ni iki mbonye muri iki gitondo? Undati ibi ni ibiki? Umwati Kabeza kuri alimentation. Inkuru Kabeza kuri alimentation. Mwagiye kuzishaka ariko ubundi se murazishaka mwebwe ninde waziba? Uri kumva? Uri kumva? Ubwo rero mfite n'izindi nkuru za yandaya yabyinnye muri Stamina ya Eddy Kenzo. Ubu yakuye umwana muri filimi birirwa baraho ngaho birongoranira. Umwana ntajye kuri seti yamukuye mu bintu byose kariya nako kazabigwamo. Ariko ntari biturujyaho rushaka. Uriya mukecuru muziki namwe nimumbwire Stamina ya Eddy Kenzo. Stamina iyo mbuka iri kubyinama niyo umva. Ko mbabwiye aho inkuru zirira nta kubicisha amatsiko uvuga ino ntiyerura. Nyirubwite dukeneye kwihindura ngo bagize gute. Inyarugenge igendwa n'abayizi. Nyarugenge igendwa n'abayizi. Nyarugenge igendwa n'abayizi. Inyarugenge ntago ari ugupfa kwinjira mu rugo bya hovyo. Ntago ari byo kwinjira muri nuzenya bya hovyo. Oya. Jewe ngiye kwimukira Kabeza. Inkuru za Kabeza nisifayo. Nzagaruka Noruveje kandi nzahishyura hombi. Ya poste yanditswe Karakimenya inkuru za Kabeza. Erega Kabeza itumanaho ryaraje hariya bahita baguhereza inkuru. Umwana inkuru arazifite. Ego iyo ngiyo rero yahoze yabyinye muri Stamina iri kwitera kantuze kakina filimi ngo nikakijya kuri seti ngo baramukenera ngo ajye kuri seti ngo abayibereye mwibere. Uretse ko ngako gakina ntabwo nshaka kutuvuga mu mazina. Sheri jewe hoya. No. Rumva. Ubwo ababa bazizi mujye muzandika hano. Jewe nzajya mbakubita, nzajya mbanza ibintu byose ndababwira mukavuga muti nayanjye. Genda babwiye ngo ufite inkuru Kabeza. Sheri inkuru zandagaye Kabeza. Noneho ziri muri alimentation. Alimentation. Nyandikira ngo alimentation dada. Nyandikira ngo alimentation. Niandikie hapa alimentation. Niandikie hapa alimentation. Niandikie hapa. Niandikie hapa. Niandikie hapa alimentation. Niandikie hapa alimentation. Niandikie hapa. Niandikie hapa. What is the problem? Niandikie hapa alimentation. Niandikie hapa alimentation. Niandikie hapa alimentation. Barayiripotinze no live. Mureke kundipotingira live mvuga izanyu. Mwindipotingira live mvuga izanyu. Hano niho inkuru ziba zishyushye.
aha niho inkuru ziba zishyushye, aha niho inkuru ziba zishyushye, hano niho inkuru ziba zishyushye. Kudadeki. Reka mbanze mbagezeho agakuru ubundi tuze tubanze tubicemo, ubundi dukomeze na sho. Ndashaka kubaha ikintu cyitwa sho. Kumwe baba baza bandika ngo umva umubloga wo muri Tanzania ukuntu yanditse. Asante sana ku bantu muri kohereza za mobile money na za world limit. Asante sana. Asante sana. Hapa mutalipa muripe. Sho zirishyurwa sheri. Nimero ngiye Kudadeki. Hana ubu mvugo shasha ni Kudadeki. Yitwa Juma Lokole. _02 800 sheri. Yes sheri, ngende umushu bebe. Kudadeki anagira gutya, haya wambeya wenzangu Njeyoni. Hello wambeya wenzangu Njeyoni, injajwa ngenzi zanjye nimwigire hino. Hano aragira ati wambeya wenzangu Njeyoni, injajwa ngenzi zanjye nimwigire hino. Hano ndongeraho nti wambeya wenzangu wamaraya wenzangu Njeyoni, nimwegere hino dada uponyenye. Kudadeki aragira ati indaya ngenzi zanjye nimwigire hino. Reka mbasubiriremo. Uyu yapostinze ifoto ya Jolly ifatanye n'iya Ruguma ari kumwe n'umuzungu. Uyu mutanzania w'umubloga aragira ati hello haya wambeya wenzangu Njeyoni, injajwa ngenzi zanjye nimwigire hino. Hanyuma rero miye jihadi wanyu miye mahalo abandi bagiye ngo guhagarara igihe ngewe mpagarariye indaya. Yes reka nze nzababwira ugiye guhagarara igihe muri iyi minsi. Je mpagarariye indaya. Hala bamaraya wenzangu Njeyoni, baumbeya wenzangu Njeyoni, muninjo hapa. Arangije ati injajwa ngenzi zanjye nimwigire hino. Arongera kuna siri. Alo munanisikia vizuri? Kuna siri gani kati ya Wasukuma na wanawake weupe? Alo ahangaha rero aragira ati ufite irihe banga ku bagore bose b'inzobe? Wambeya wenzangu Njeyoni arongera aragira ati kuna siri gani kati ya Wasukuma na wanawake weupe? Ati ufite irihe banga ku bagore bose b'inzobe? Mutega amatwi cya gatatu dada. Zandani Kaba dada wa Rwanda kachawa na uzuri wake Kudadeki. Halo izo munzu ni gute dada? Kumugabo yagutsaye dada. Halo kaka pata chombo cha kizungu. Halo mumenisikia vizuri? Muzaza wanje yabonye undi mugore w'umuzungu. Halo Rwanda. Aha atakaye najua wausiki namutumia ulefu upanyanya. Hanyuma turu umbi chindi dada, umbi bindi dada upanyanya. Rwanda na uzuri wote kumbi hakuna kitu. Rwanda n'ubwiza bwanyu kumbi nta kintu mufite. Hello uyu ni umubloga wo muri Tanzania uko niko yanditse. Hello baby Saba nkuraho ubuzabi sheri shavuga
mukunda inkuru mukunda ubusutwa nimumbwire rero ngo ukuntu biri ruzima ndaje turasoreza kwa Vestina ndabizi nizo mukeneye kudadeki nyandikira muri comments ngo kudadeki ubu kudadeki Rwanda turicibana uzuri wose hano aya mama raumbe ya uzuri chioni widuchumuza dada ngo ego upanyenya ese wahereye kwa Idrisa reka kwa Idrisa sindahagera kwa Idrisa mpagera niandikie hapa kudedeki niandikie hapa kudedeki ikindi uriya mu bloga natuvire kuri Miss Jolly wacu alo tugomba gukuramo imibare dada biryoha bisangiwe kubita ya ngoma hala niandikie hapa kudedeki muvifanye fanya mbio niandikie hapa kudedeki abantu mutaba muri live mubayeho mu buhe buzima kudedeki dada yo hala niandikie hapa kudedeki internet doesn't asante sana kuniandikia kudedeki asante sana kuniandikia kudedeki muri comment mwibyigana mugende gahoro umuntu ku wundi hanyuma rero kwa Idrisa muniandikie hapa kudedeki